Anyang aki din! Agsinatan, Fredo. Ha? Di na man rabakan iti kasta ami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ha? Ang maapay ami. Amo ba't no ko saan ti panagahet ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang maapay. Kito ay ayatin ka unay-unay. Isong arod adi ka palubo sa namapan iti kinumpor mila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahi tangarod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kahit tigas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa panak, masapol nga ibagak no sa dino, kano asino, dagiti kakadwa. Masapol pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapol nga i-selfie. Tapno ada may pakita ken ka aprueba na. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasaki nga rodrik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan agda nang isukatan na kin ka akano, wano foreigner. Anya, Uy, kit adayo ana tataer ngam sika. ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige mo pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Kas lamapis, si tipusok. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagakan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kang tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na kin ka. Ngaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada na kin ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nobyam di tao. Saan mo atenggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyarta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas laidi masapul ipakadam amin kini Fredo? Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kang kuana. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit magayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab no itinasaya at atao. Saan akas laki ni Fredo? Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ti kahit mo ibaga, Julius. Agayatak namin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibaga ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibaga ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Anya lakit din na ya. Nagsungit ka, Trina. Nusungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? Kano in black na? Ay, sos.
Talaga gayam nga indilit na ka ni tibiyag na. Huwag na ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatag lata na. Una pare. Awan matlangan ti maramidam, gaputa addan kaayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Isa panawin mo ten, tap nagbirok ka niti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamlamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na ka nga roda ni tibiyag na. Isa di kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbot inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka, ah? Apay nga mina, di ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem ngayon pa mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman ring-ringan? Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanin apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkas ang tikastay. Makapasahir lagi ti balikas mo ari. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa pare. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Frido. Siya kung kahit tagpiyag pare. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Nya, Isa mo. No da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare, tano da ita akanahin ti pampanunutan, ay awan kasi ka lang. kit anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit amarikrinam. Pare, kasalo no makapagpanunot ni Ame kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, adan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wan isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wan, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamo na, adumanan adrama na. Ay, kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray basta tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Wadre na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ayin ah. Siga magan rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko.
Mag-product ngamin. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patirik na kinaami ka tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakitanak lang arudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Wats, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasaran dami kanday siya at Julius. Oh, agkasardagaya man talaga. Wala pare, ni pailang Julius. Natatairak ba yung tiday siya? Agam, natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, alas, Koston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yun sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumay. Mala, irungaab mo nga ruder pare. Ang maudi ko man ta pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, may balod mo tirik na may tinapalabas. Talaga ba iti panahon niya, ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa iti plano, mamaki asawa? Awan pa nga ro tinakariknak, iti ayat. Anya? Amangan numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rod nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di ah. Ngam ay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tanong, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? Ang gaya man anak mo, ami. Kadwan na ah. Isong harod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na ah. Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman, tanlakta ko ma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan. Ay na. Mangirito ka man nga ron iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na ami. Di padam ko maanasing put. Awan nga rod. Apay, awan ang pulos tayo maamu mabalasa nga yan. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut, ado ah. Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam ah. Gaputan na saysaya at lata no si ka mismo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon ah? Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kati sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na. Awan nga rod, Fredo. Adda, di mo lang amin kayat. Ay, adagayam iretok ken ka, Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan.
Adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya. Wen, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya. Kamat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya. Wen, Fredo. Apay, di mo kayat. Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Payatan day jay. Adan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabas mo ta diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Kat awan nga ron di mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran ka, ngagmay maysa. Huwag nga ron. Tsak lang yung taon, asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring niya. Sapay dakkel di balay mo. Umayat kumamat na da asawa kan putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iji malamansyo na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, karoon na pa lang. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. At da di kasinsin ni bagat ko. Insina nila kayo na. Arid na mo ti single and available. Ano yan? Nagirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapnawan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya parakan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apaw, talagang sagit din nga graduar ka iti kinabaak mo ha, paray. Sana bareng-bareng pare. Talaga nga graduara kon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dati arupa. Sana makasirpat. Iti nagpinta sa palasang. Ay na. Ang lakit din pare. 24 lang ti taon na. Nagubing pare. Dayta ka man, paray. Ay mong gayam, anya nga tinagan ti kayan ayat mo. Christine pare. Ay na, nagpindasay. Kaya nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan pare. Kaya't kulaing matamamon si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami idi kasar ni Loida iti Vizcaya pare. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na idi. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray. Halagamot Kit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabokob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anya lakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang mo't honey. Anya, kata-graduate iti kinabaak. Una yan. Sa bagay, pudnumat kat di ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayonan ti ornong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag ket ti ayan-ayat itinagbaitan ta. Ado mo tinagkasar a bongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, gusto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam ati kayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang,
Okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Apa anak ko namday taanin ko? Ang mga nod dan tupay panggap mo ang example iti sa bali, Si kakit di mo. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day gabot amok ngamin di ugalim. Kundi ba ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya? Ay, tila sasawa mo. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga non niya ti panunutan na namang narita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti todo ngam inmay kapailaan dito balay. Wan manang, inmay akon. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak na inmay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga inmay akon Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawon taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatik ko kinilando. Ay, awanan ti may bagagpay kan ka, Christine. Adamin kan ka ti kayat ko, iti may sangagbalin nga ipag. Sikat talaga. Kat pagyamanak kasta manang. Mala, awanan yaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabian tayo. Ay, nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Ape anak ko namday tamare. Wan tauray ado ti mangibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam kuwag ka, uray 24 na laeng. Ay ngam nanakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta, mare. Isulaan ti babae amok akasta una iti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta, mare. Sapay la kumangarod da isun ti gasat ni Manong Mulanto. Day tangarod ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na kuman ni Christine. Tama nga numakabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae. Anya lagi din. Nay, nainday nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay mas daw ka. Amang ada mas daw ka no agro nga abak diti sangwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo paray? Takas taon pa nag-isisip mo. Ay, anda kachat ko babae ija abroad pare. Anya? Babae ija abroad nga? Well pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado ti kwarta na rejay. Anya? Ay unay kan paray. Adda lang nga din ni Christine na kaya na mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali babae. Ay unay nga. Si kakit di mo't reserva adi. Anya? Ay, reserba nga ibagbaga. Napintas lang nga din. Kin nagsing po ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali babae kachat mo paray. Tagari. Anya?
Oh, kita mo na ito picture ngayon sir na kanya ka. Nagpintasan ka di? Oh, oh. Ha? Ora sino mat alalaki akat matin nagtirik na iti dahil talang ah. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day taga imbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnukan ka, lando my loves. Wow, naggana sa'yo. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan di ta Pilipinas. Amom ka di? Excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamad agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan ah. Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko ma, Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan lando. Pasensya ka kuman. Ikaputa, saan kan nga ayatan? Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok. Saan asyak tigasat mo? Makasarak kan to iti padam nga ubing. Sarakas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha. Saan ka kung mga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kasla saan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine? Ne. Saan ka nga gungat kasta ah? Nasaysayatan na dyan inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ay ayatek pa lang. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko namkit di. Ada nang isukat tamken kuha na. Isu akas sa tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine, isu akas ta? Ay, puuna yan, Manong Lando. Kaslam lain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla ha? Ha? Iso saan ka kumang agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya, ha? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mina mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka, Manong Lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak nga isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, danam mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Ay, tiyak man mo iti kapsat ko. Imbadat nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Namamo na lang iti Facebook ni.
Iso ka numitan tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya na ta, pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Inbreak ko na. Ta naamiris ko ngamin asaan gayang maisuti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oray sa anan. Sungin baga ako, tipod nukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, tibabaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, aday? Ah, Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa. Di abroad ko naman. ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngamay na, sinayang mo lang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot ah. Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanog ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya. Lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso apa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko nanak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka ijay probinsyayo? Katwen amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak. Pare, ang mga nukayat mo ti umay di Manila inton Merkules. Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilang ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagaranak nga ruda na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakat dimot pare. Jack nga rod amaw ti turturo nga kiji Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Miyerkules. Amang ano kayat mo matiyo mayading ka? Ha? No way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Sa anak nga awisan, tay ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat nga yung bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat, sa dino nga kanutayan nan pare. Kita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya,
Unay kan, nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, saan na ka may lasin? Anya, si Kani Brenda? Sigakit di man, siyak nga rod. Anya, si Kani Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kan kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka may tulong? Nay, kitagsaw ka mo ta paray, uray dakas. Nay tan paray, kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya babae. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, ka pa wait. nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitaan. So, malagayam atunggal damagak no manot tawin na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun, na yun pare. Sinayang mo lang ni Kristen. Nga po lang iti dayta Brenda. Balye na mga. Uwan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman. Nalpasan. Ang lagi din. Kundi dalusag pa'y dito balay, takunak no ada isang pet mo a Brenda. Ngamawan mo gaya, manong lando. Sarda nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maghanap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka nga min amo, di map nagitimay sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ah, Hi! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, kapulaang iti Dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gapulang dagunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? ah. Bakit madgayam? Eh, kat husto ko mahamutin ah. Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan na makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dahin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, naimbag ka pa'y mare. Si kakit dimat, bigbigat ngam naimbag ka pa'y mare ti ibagbagam. Naku, nagdayta. Kaputa sana na malapdan ti panagasenso ti biyagyo nga kasawa. Si kakit dimat,
Gagat kan anos laang tipuunan, mare. Agasaman? Adan din ay patagdaryo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ang tikaluglukat na panganan nyo? Wen, mare. Naimbagla ang pangalaan iti pag-tuition ti duwang anak mi. Ay, puno na itamare. Masapol, diskarte itabanawan. Diskarte, gagat kan anos tipuunan ko nakmanan. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Kanayon mo panunutan nga dantulat ta. Lakay, nakitam ka di ti post ti Maysa kadagiti nangan ije restaurant ta idi na minsan nga aldaw? Ha? Saan ba kay? Apayaya? Sigun iti post na, naku na a satisfied customer ka no. Kasta ka day. Ay, mayat Dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Naku na pa'y iti post na a highly recommended ka no ti Bea's Restaurant. Apo? Sapay la ko ma. Tamanay nayunan. Tikas king kwa na nag-post iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 ka no para kan kwa na ti food review na. Ken maysa, naku na pa'y iti post na nagmayat ka no ti panangasikaso dagiti crew kan kwa na. Ina, nagmayat man ba kay? Ala, itultuloy tayo. Tinasaya ta serbisyo ti restaurant. Ti kasta, umadaw ti customer tayo. Mare, nakitam ka di ti in-shared post ni Bea idi Kalman. Ha? Saan, mare? Anya ka di dayjay? Ay na mare, kasta unay aragsak na gapula ang itimay sa customer da nag-post at 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamla no asino da di abeya. Mamati-mat itimpost ti customer iso akas ta unay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya? Nagustuhan na ati luto da Bea. Iso akas di siguro ti post na. Hoho, patyam da jay. Ti kunamkit de. Iso akon di post ti customer na iti kasjay. Gaputa binayadan na. Kasjay lang data. What? Pudno ti bagbagak mare. Iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata. Gaputa da bayad na. Anya laki din. Awisag tuman gayam ni Marilyn da inton umay alawas. Ha? Sa dino ti pangawisam ken kwa na bakal? Mapan kami mangan ijay restaurant da Bea. Ha? Tapadasan mi man no pudnumot lang ti popos dagiti napannang nanganan amayat kano ti luto da. Eka una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menuda ijay. Kasla sa anak ngamin amama ti iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna kat binayadan lang ni Bea dagijay. Tapno makuna lang ang maayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan nupod no met laang. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay, katwan kayat ko Un mare, ilibre ka. Basta duwat na amapan. Tasyak man met ti aganes review. Anyat kahit masawan. Siyak met ti aganes review, mare. I-rate ko man met nupudno mo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun nga mingkod. Sana bali tama pantamot inton Lunes ako na. Maamuan tano pudno mo't laang. Wun, mare. Ay, ati ko na. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay Restaurant de Bea inton Lunes, mare. Wan mare. Mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis amapan mangan.
Sigon kan kwa na, mapan ka naman aganes review. Anya? Kasta timbaganagan ka? Wan mare, jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya, kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin sumiksikat ti restaurant de Bea. Iso nga agaramid man na niti wagas, tapno makadadaal. Anya lagi din. Ayan na kano dito iti bagbaga dagiti customer a good ambience. Awang may Mare, nagalas mat dito unag ti restaurant na. Ado ti rumbang ay improve na. Nakalalas. anya? Kita ang manda ito in-serve da makan. Hay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10/10 da ito a restaurant. 4/10 ti rate ko. Si kakit dimot mare. Saan kumamot akasta Nakababain kinibeya no bilang tamangag na. Ay saan? Awan maaramidan na. Honest review nga rod. Anya? Ha? Siyak man mo ti agpost iti Facebook inton madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Ape akas na tilang ang bakit? Una yan. Kita ang manday to'y lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Ape akas na tibagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay dagayam na nga dito'y. Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan tipo post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dito? Not a good ambience kung kuna na pa. Ay, unay mo da dyan. 4/10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito yung restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mo tin ka dagiti tattao dito nga impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado ti nga presar iti restaurant ta. Kit isulaang tinidumduma ti review na. Ay, unay dahil nga anis review. Nyalaki di. Ning, itaman pa'y anasapa ka nagawid lakay. Hinggagarak tinagawid iti nasapa. Gaputa nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamot ng Jinky. Apaya kasi ti mapan mo ipopost. Nakadkadlaw pa ng radal dahil tangar aramidam. Anya pa nang dadaal nga bagbagam. Kat honest review nga rod. Anya? Awan maaramidan da ta iso nga rod mo ti honest review iti restaurant da. Ayun na yan. Anya langan ti makuna da beya nga agasawa iti kas nga impos mo. Kat ibagada latta at ibagada. At least, nagbalinak laang anapod no iti review. Anya? Kan may isa, pudno mat amin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambience, saan a satisfying ti foods da, kan saan ana asikaso dagiti crew da. Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayje a restaurant. Ha? Jak, amukin ka. Iso a husto laang ti rate ko a 4/10. Iso a dagiti agpopos iti 10/10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno laang agparang amayat ti foods da. Nga oray saan mat. Ha? Salbag! Ha? Si kama Jinky. Unay kama dan iti popost mo iti Facebook. Ha? Tapay? Anyat parikot mo? May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mat dagiti imbagak iti post ko.
Anya nga iti maaramidan da ya abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula ang adadail iti restaurant da. Ha? Makitkitam ngamin nga asensado dan iti biagda. Isu agasta ka. Anya? Kung ang pa iti post mo, nga awan ti good ambience, kan adutinas kan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? No ko naman ni Bea, get adutinas kan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taadda improve na. Okay? Do you understand? Ha? Intende? Yung si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Ada ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Dasayat kumamet, no ada restaurant mo, amabalin mat, amaban, i-post, ikan iti honest review. Ay, amawan mat. Tay talagang saom ti ado. Ha? Iti kas jay agalawa ti restaurant di Bea. Kabaalam nga damat. Ha? Ama kairugi iti kas jay negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas. Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagam day takan ko na, Mari. Ay, imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Ha? Di ka tagbain Awan to ba iti magitaan na rugyan na? Day tangarod, Mari. Lawlawan ko na simurot kan ko na panangan. Kas day matgayam ti panggap na. Ay, awan da ya, Jinky. Ipasubo na galaan. Nakababain kini Bea. Day nga impose na. Sa pasyak ti kaduhan na panangan. Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kas jay. Ana? Nakadkadlaw akas na unay lang ti apal na. Naimbag gumamit no adabugod na restaurant bimpintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da Bea. Ay! Pudno day ta, Mari. Mom, kayat ko nga ibaga day takan ko na. Iso na laang ata nagtepelak. Amangan nga no ibaga na, nga in libre nak iti makan, sakit kasta ti ibagbagakan ko na. Oh, di ka ba'y lakit di imbaga Baring no aglimpyo ti dadala panunod na. Bay amon, Mari. Sa nabalita na ibagamutan. Barang maamiris na. Awanan ba inday ya abakla? Kunamlan asino? Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbagana ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit ang negosyo, awan narugyam. Ha? Pudno ti imbaga ni baklakan ka. Kundi honest review ka, hindi ka kat nagbain nagpost Adayon, tinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da, at da restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Itaman ti balay ta. Ure kasano ti ikas na ngagtrabaho kat saan pa ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga nga ado tinaskan nga improvean iti restaurant da. Nangal alamat iti kinapuskol ti rupam Jinky. Lakay. Sa ita binagaan na kanibakla, at dapay ganas mo, ngagsakit tinakam na. Idin to tapod no, magtimbaganakin ka. Anya lakit din. Mari, naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant ta Bea. Ha? Ay, kasta ka di.
Ajak na dalawa. Indilit na si ka. Oh, nakaamiris nga ta, ati awanan ba na babae? Ha, di naman lang nga rod matagdaran ti honest review na amapan na ipopost. Ay, sinalpagit de. Binagaan siguro anila kay na. Ay, sapay na kumata kas tamare. No saan na nga isakit, ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na. Saan mare? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bailang ti aramid ni Jinky, ha? No di dagat nagpadaan nga awan babainda. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ho, ti lalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagid din. Oh, honest review. Abay ngay, nga delete mo ti post mo iti Facebook. Ah, mare. Tagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di tagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at daying inaramid ko. Ah, naimbag man, tada lugar ti panagamiris di tapanunod mo. Nabainan kami siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabugod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Gusto ko mamutan, amare. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, ah? Tatalaga na sakitin agam ko iti naramid mo. Saan man na siyak ti akin restaurant, ngam, nasakit, triknak. Ha? Ha? Dito, masakit. Mare. Uray ka sa ano di ba nagamiris mo nga ibagbagam, nalpasan nga impos mo, saan mo na mabawi iti panuno ti tao, awanan ka itibain. Anya? Imay ka dito'y restaurant mi, tapno agkid daw ka iti pasensya, kunam mare? Wan, mare. Pasensya kayo kuman nga ag-asawa itinaaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day tamari, Jinky. Mare. Agyaman ak iti iyo umay mo, ah. Uray ka sa ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day ta 4/10 nga honest review. Day iti tandaan na, mare. Ag honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. Anya? Ag honest review ka no kabailamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatan. Mare. Nakababain nga ti kundi honest review ka iti restaurant ti akin restaurant. No si ka mismo kat awan mat bukod mo a negosyo. Ha? Pasensya ka ni tinaibagak, ha? Ngam amirisam ana imbag. Leksyon day taken ka, mare. Uwan, mare. Ala, dito'y kalaang. Mangisagana ak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Barang iti day to'y agundaway, kat marit da kami iti 10/10. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.